Ono najvažnije kako ova voda deluje, istakla bih da postoje 3 dejstva mineralne vode. Na prvom mestu je to mehaničko dejstvo vode. Mehaničko dejstvo kroz 2 pritiska, hidrostatički pritisak i hidrostatički potisak, ostvaruje se to dejstvo. Hidrostatički potisak omogućava da telo uronjeno u vodu gubi na 91% svoje težine i eliminišu se sile gravitacije, tako da je to izuzetno bitno da se postiže potpuna relaksacija mišića i opuštanje tela i onda u vodi možemo izvoditi pokrete koje na suvom inače nisu moguće. Nije ih moguće izvesti i ta hidrokineziterapija, znači ta blagodet koja se koristi, koja izaziva taj hidrostatički potisak, hidrokineziterapija omogućava da se izvedu pokreti koji na suvom inače nisu mogući, da omogućimo pacijentu da napravi pokrete koje na suvom inače ne bi mogli napraviti bez da mu izazovemo bol. Hidrostatički pritisak eliminiše krv iz perifernih krvnih sudova, omogućava pražnjenje perifernih krvnih sudova, preraspodelu krvi sa periferije ka unutrašnjim organima i bolju prokrvljenost visceralnih organa, što je veoma bitno, i omogućava pražnjenje tih perifernih krvnih sudova kao što su proširene vene i eliminaciju krvi ka srcu, i što inače što je osnovni problem pacijenata sa proširenim venama. Znači, hidrostatički pritisak omogućava da se dobro isprazne periferni krvni sudovi i da se krv prerasporedi ka srcu i visceralnim organima.